reka ntukire kubasuza mbifuriza ibyiza nshuti wakunze Bawara Sport News umwerereze mvuga ni mwani komeze kubarinda nkuko bisanzwe aya akaba ari amakuru y'imikino tubagezaho buri munsi amakuru aba agezweho ku mugabane w'Uburayi udashobora kuhasanga ahandi hantu hose amakuru utegurirwa kandi ukagezweho nanjye Mr Walla nkubwira ni utibagirwa kabisa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Superstar One cyangwa warasa ubundi ibintu biba neza ndetse na neza cyane amakuru yacu yo kuri no munsi rero tukaba n'undi turi buze kwibanda ku mugabane w'Uburayi ku makuru akomeje kuvugwayo tukaba turi buze guhera ku ikipe y'igihugu y'Ababiligi. Ikipe y'igihugu y'Ababiligi akaba ari kuvugwamo uruntu kabisa ibintu bidagaze neza kugeza kuri ubu ngubu bitewe nuko ino kipe y'igihugu abakinnyi hafi yabayo bose bivugwa ko bari kwanga guterwa urukingo rwa coronavirus mbere yo kuberekeza mu marushanwa y'igikombe cy'Uburayi. Abakinnyi benshi rero mu ikipe y'igihugu y'Ubabiligi bitegura kwerekeza muri Euro yagombaga kuzaba mu mwaka ushize akaba yari muri uno mwaka, bakaba bivuga ko banze kwiteza urukingo rwa Pfizer kubera ko bavuga ko rushobora kuzatuma batitwara neza muri rino rushanwa. Ikinyamakuru cyo muri kino gihugu cyitwa HRN kivuga ko abakinnyi b'umutoza Roberto Martinez benshi banze kwiteza rino rukingo ni nyuma yo guverinoma y'igihugu cy'Ubabiligi yari yemeye ko abakinnyi be bose bagomba guterwa runo rukingo kita kiba igihugu cya mbere byavuga ko kiri buze kuba agikingiye abakinnyi bacyo bose. Anga rero bivuga ko abenshi muri bano bakinnyi kandi bakizigenze bamaze kwanga bino ni mu gihe mu gihugu cy'Ubabiligi kugeza kuri ubu ngubu habarirwa abantu bagera ku 498 bafite icyorezo cya coronavirus. Ikipe y'igihugu y'Ubabiligi byahabwaga amahirwe cyangwa irwaga amahirwe menshi yo kwitwara neza muri kino gikombe abakinnyi kabanze mu gihe ariko hari abakinnyi vuga ko bamaze kwemera ndetse banatewe inkingo harimo Toby Alderweireld, Timothée Castagne, Thibaut Courtois ndetse na Thomas Vama. Abangabo bakaba bamaze guterwa runo rukingo rero bikomeje kuba gatera nzamba muri no kipe y'igihugu y'Ababiligi kandi nta kipe izemererwa kwitabira rino rushanwa abakinnyi badakingiwe. Atwuse cyane tukomereze kuri Real Madrid aho nayo ibintu kabisa bikomeje kuba imiriro gusa aho kugeza kuri ubu ngubu muri no kipe ari kuvugwamo uruno biturutse kuri Sergio Ramos kapiteni w'ino kipe nubwo amasezerano yari kurangira akaba atarongera amasezerano ariko kuvuga ko uno musore ari guteza umwuka mubi ndetse ari gukurura ikintu kiri bamwe bari kwita intambara mu ikipe ya Madrid aho uno myugariro Sergio Ramos ari gusaba bagenzi be ko batakwemera kugabanya umushahara ni nyuma yuko ikipe ya Madrid iri gusaba abakinnyi be kugabanya umushahara. Agarero akabwira ati ntabwo byakunda cyangwa akaba ari agasuzuguro aho bifuza kugabanyiriza abakinnyi bayo umushahara kugira ngo igure Kylian Mbappe. Uyu myugariro utarongera amasezerano muri no kipe ngo yasabye bagenzi be hafi ya bose kwanga kugabanya umushahara wabo mu rwego rwo kugira ngo ino kipe igure Mbappe. Ni mu gihe kandi ino kipe ivuga ko ifite ibibazo byatewe n'icyorezo cya coronavirus ubukungu bwasubiye hasi cyane mu gihe Ramos we atemeranya n'ibi ngibi. Umunyamakuru witwa Jose Ramon Del Mora akaba akorera ikinyamakuru gikora ibijyanye na siporo cyitwa R33 akaba yemeje ko Sergio Ramos hari ibigaragaza ko kino gikorwa gikoze cyo gushishikariza abagenzi be kwanga kugabanya umushahara. Ibi rero bibaye nyuma yuko Real Madrid nere mu ndi makipe yose afite ibibazo by'ingengo y'imari cyangwa ingengo y'imari yamanutse bitewe na coronavirus. Ramos kandi akomeza abwira abakinnyi bagenzi bati ubwo ikipe yagura Ramos ibwo yagura Gareth Bale avuga ati twemeye kugabanya umushahara ati rero ubwo ntabwo biri buze gushoboka. Aga rero ibibazo bikomeje kuba byinshi cyane ari niyo mpamvu biribuze no kugorana ko uno mugabo ashobora kuza kongera amasezerano ye dore ko binavuga ko nawe yasezeye ku bakinnyi bagenzi be bivuga ko ashobora kuza kwerekeza muri City cyangwa Paris Saint-Germain. Anga rero ibibazo bikomeje kuba ibibazo kuri Florentino Perez bikomeje gukururwa n'abakinnyi ndetse n'utundi tubazo twa hato na hato. Twese cyane kandi ku makuru akomeje kuvuga ku mugabane w'Uburayi Antonio Conte uherutse gusezera ku ikipe ya Inter de Milan
bibaza batese uno mugabo wafashije Inter de Milan nyuma y'imyaka 11 dakora ku gikombe cya championnat akihesha igikombe cya championnat nukubera iki ahise asezera. Uno mugabo rero Antonio Conte akaba abivugwa ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Tottenham kuba yajya kuyitoza kuko bamaze kumvikana amasezerano y'imyaka 3 nubwo kugeza kuri ubu ngubu yaba ari kurande rwa Conte cyangwa Tottenham ntabwo biremezwa biri official. Avuga ko bivuga ajya kugenda yabanje kuganira na chairman wino kipe ya Inter de Milan Steven Zange bemeranya ko agomba kugenda ambwira ati kabisa dukore byinshi cyane ugiye rero nta kibazo. Anga rero bikabiri kuvuga ko ashobora kabisa kuba yaramaze kumvikana Daniel Levy agomba kuba next manager w'ikipe ya Tottenham. Amakuru akomeje kuvuga mu mikino ni menshi kandi menshi cyane tukiri ko batoza nyuma yuko Carlo mbere yuko Carlo Ancelotti yemezwe nk'umutoza wa Real Madrid kuva ko Jose Mourinho yari yongeye kwa approachinga ikipe ya Madrid binyuze kuri Florentino Perez amusaba akazi ani mu gihe minsi mike ya ishize no mugabo Jose Mourinho yahabwaga akazi mu ikipe ya AS Roma. Akaba rero bivugwa ko uno mugabo Jose Mourinho ari we wiyamagariye Florentino Perez amusaba akazi kugira ngo yongere nawe gusura muri Real Madrid, ariko vuga ko Florentino Perez yahisemo kuba yahakaze Carlo Ancelotti kurenza uko yaga Mourinho komeje kugenda kabisa ahanyuze hose ahasiga imyanda. Amakuru ari kuvugwa ku mugabane buri menshi cyane. Romelu Lukaku ku munsi w'ejo nibwo twavuga ko ikipe ya Chelsea binyuze ku muherwe wayo Roman Abramovich ashobora kuba yarafashe telefone ye akihamagara Romelu Lukaku amusaba kuba yagaruka muri no kipe yigeze kunyuramo, ariko ntibikunde we na Jose Mourinho akahita amugurisha. Akaba rero bivuga ko uno musore wanyuze mu makipe atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza, Manchester United yanyuze muri Everton ndetse muri Chelsea akaba yireguzwe miliyoni zigera kuri 75 ava muri United ajya muri Inter, nubwo bivugwa ko hari amafaranga ikipe ya Inter de Milan itarishyura ikipe ya Manchester United. Binakomeje kuba ikibazo, Manchester United iri kwishyuza ivuga iti Inter iri kutwambura, ibibazo bishobora no kuza kugira mu nkiko. Ari mpamvu rero bishobora kuza gukira igitutu gikomeye cyane kuri Inter de Milan, ikaba nayo nta yandi meta miri buze kugira ikagurisha uno musore. Nubwo Romelu Lukaku we yivugiye ko yifuza kuguma mu gihugu cy'Ubutaliyani, ibintu byamuryoheye kabisa hariya Giuseppe Meazza akaba amaze kwitsindira ibitego bigera kuri 64 mu mikino 95 amaze kwikinira. Akaba rero bavuga bati uno mubiri kabisa yadukoreye byinshi cyane. Romelu Lukaku nawe avuga ati nta hantu ngomba kujya kabisa, ndacyari hano mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Inter de Milan, ibintu byambanye bombo. Twese cyane dukomereze kandi ku mikino ya Euro. Tumaze iminsi tubagezaho squad z'amakipe y'ibihugu agomba kwitabira Euro. Kuri uno munsi n'ubundi twaturi buze kubagezaho amakipe y'ibihugu abere n'abakinnyi bayo azakoresha muri ino Euro. Aho mu minsi mike ya ishize nibwo irushanwa abemererwaga amakipe atandukanye zari ryitabira yemerewe kwengeramo abakinnyi batatu, aho amakipe yose y'ibihugu ari kugenda amagara abakinnyi bagera kuri 24. Kuri uno munsi reka turaza kubabwira liste kabisa cyangwa squad ikipe y'igihugu ya Portugal ndetse n'Ubufaransa. Dore ku ikipe y'igihugu ya Portugal mwizamu akabaza koreshwa Luis Patricio, Antonio Lopez ndetse na Luis Silva. Abadefenseri akaba harimo Pepe, Jose Fonte, Rafael, Ruben Diaz, Joao Cancelo, Nelson Semedo, Nuno Mendes. Abakina mu cyogati arimo Joao Moutinho, William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Renato Sanchez, Ruben Neves, Sergio Oliveira ndetse na Joao Palmeiras. Akaba abataka barangajwe imbere na Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Andre Silva, Goncalo Guedes, Rafael, Joao Felix, Diego Jota ndetse na Pedro
Concavares akaba ariyo squad y'ikipe y'igihugu abafaransa bagomba kuzifashisha mu mikino y'igikombe cya Euro. Ikipe y'igihugu ya Portugal, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nayo igomba kuzaba ikoreshwa muri ino Euro, ikaba yamaze kujya hanze. Akaba ino squad y'abakinnyi 24 iyo yagarutsemo Karim Benzema nyuma yo yahamagawe kuri bakinnyi 34 bari batangiye imyitozo. Karim Benzema rero akaba yaje muri liste y'abakinnyi bagomba kuzajya muri Euro. Uno mugabo yaramaze imyaka ikaba 5 atagaragara mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, akaba rero ngiye guhamagarwa. Amwizo bakaba arazakoresha Igor Lloris, Steve Mandanda, Mike Meghan. Abadefanseri ni Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Rafael Varane, Clément Ringert, Katsuma, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Leo Dubois ndetse na Jules Koundé. Abakinnyi bakina mu kibuga hagati barangajwe imbere na Paul na Bilbao Pogba, N'Golo Kante, Thomas Lemar, Courtois Toxo, Andre Rabiot ndetse na Moussa Sissoko. Abataka Antonio Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Karim Benzema, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder ndetse na Marcos Thuram. Akaba ari abakinnyi 24 Didier Deschamps azaba yifashisha muri no mikino y'igikombe cya Euro. Twese cyane kandi isoko ry'igura n'igurisha naryo kabisa ibintu bikomeje kuba show moto kabisa. Amakipe akomeje kwifuza abakinnyi kubura hasi hejuru. Bivugwa ko Real Madrid ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibone Kylian Mbappé. Bivugwa ko ino kipe kandi iri no mu kwifuza Cristiano Ronaldo, ikaza na Mauro Icardi. Abakinnyi bose bishobotse ngo babazanira rimwe cyangwa bakazanamo babiri nkuko bitangazwa na La Gazzetta dello Sport. Jose Mourinho nkuko twifuza ruguru akaba nyuma yo guterwa utwatsi na Real Madrid yongera ati ntabwo tukigukeneye kuba twakugarura hano. Akaba nakomeje kwifuza abakinnyi batandukanye, akaba kubite mu ikipe ya Chelsea abasaba ko bamugurisha Marcos Alonso. Ikipe ya Chelsea kandi ikaba igifite ikizere gikomeye cyane ko umubiri Romelu Lukaku agomba kubasinyira, nubwo we yavuze ko agomba kuguma mu ikipe ya Inter de Milan uko tubikesha Football Italia. FC Barcelona nekaba ikiziritse kubijyanye no kubabona Memphis Depay wari nafashije ikipe y'igihugu y'Abahorande umukino wa gicuti bakinagamo na Scotland kubanganya ibitego 2-2. Ibitego byo byatsinzwe na Memphis Depay. Akaba rero uno mukinnyi wa Lyon ikipe FC Barcelona ivuga ati kabisa ibintu ni neza cyane, ndetse na mwene wabo Jorginho Wijnaldum abose bakakomeje kwifuzwa n'ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya Manchester City ino kipe ikaba bivugwa ko ishobora kuba yagurisha Bernardo Silva. Ku ikipe yose iraza gutanga akantu gafatika mu rwego rwo kugira ngo irebe uburyo yagura Harry Kane cyangwa umusore Erling Haaland, bamwe mu bakinnyi ikomeje kwifuza mu rwego rero rwo kutazagongwa na FIFA fair play. Akaba ariyo mpamvu bakomeje nabo gushaka abakinnyi bagurisha kugira ngo iyi FIFA financial fair play itazabagonga. Akaba Michy Batshuayi uno mugabo avuga ko bivugwa ko ashobora kuba ari buze kugaruka mwe makipe mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma yo kwara amazi iminsi aratejwe mu gihugu cy'Ubudage. Uno mubirigi rero kwavuga ko ashobora kuza kugaruka muri next season mu ikipe ikomeye mu gihugu cy'Ubudage ko tubikesha Football Insider. Liverpool ino kipe ivuga ko ipa wayo Adrian ashaka bamaze kwemeranya ko agiye kongera amasezerano y'umwaka umwe. Ni nyuma yaho uno mugabo we yifuza kwerekeza mu ikipe ya Real Betis, ariko bakavuga ko bamaze kwemeranya ko ku myaka 34 agomba kongera umwaka umwe w'amasezerano. Manchester United ino kipe ikaba ikomeje kuvugwa ko iri kwirukanka inyuma y'umusore w'umwongereza mu right back witwa Kieran Trippier kuva mu ikipe ya Atletico Madrid amaze
season imwe yonyine, ukaba wifuza kudahungura mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo aze gufasha Aaron Wan-Bissaka. Kugeza kuri ubu ngubu uriya mukinnyi udafite umufasha kuri ruriya ruhande. Aston Villa ino kipe ikaba ikomeje gushakisha uburyo yakwihagararaho mu bijyanye no kuba umusore wa Jack Grealish atagenda, dore ko amakipe menshi akomeje kumwifuza. Akaba kandi ikipe ya Aston Villa ikomeje gutagetinga abakinnyi batandukanye, harimo nk'umusore Emile Smith Rowe ndetse n'umusore Arsenal ikomeje kwifuza cyane Emile Buendia w'ikipe ya Norwich. Ikipe nayo ikaba iri kumwifuza. Former Everton striker akaba kugeza kuri ubu ngubu ariwe ushinzwe kugeza kuri ngo akaba ariwe ugiye kuba umutoza wungirije, azaba umutoza wungirije muri Everton mu gihe cyose izaba yabonye umutoza mukuru. Ariko kugeza kuri ngo akaba ariwe uri gufatwa nk'umutoza mukuru, akaba ari uwitwa Duncan Ferguson. Kugeza kuri ngo akaba abivugwa ko araza kuhita yawise abona akazi ko kuba yazaba assistant coach muri no kipe mu gihe cyose utarabona usimbura Carlo Ancelotti, akaba ariwe coach West Ham ndetse na New York City. Izi kipe zikaba bivugwa ko ziri kwirukanka inyuma y'umusore w'ikipe ya Chelsea Olivier Giroud. Muri no meshi uraza kuba ari free agent. Real Madrid boss Carlo Ancelotti akaba avuze ko ibijyanye na Gareth Bale ari gushaka uburyo yamugarura hariya, ndetse anavuga ko aje kugira ngo aba bakinnyi Gareth Bale ndetse Eden Hazard bazamure urwego rw'imikinire, bazabe bamwe mu bakinnyi Real Madrid ishobora kuzagenderaho. Borussia Mönchengladbach ino kipe mu gihugu cy'Ubudage ko umwataka wayo umukinnyi Emile cyo mu kigati wayo Florian Nerhamas wamagene mu ikipe y'igihugu, akaba bivuga ko amakipe akomeje kumwifuza arimo nka Liverpool ndetse na Bayern Munich. Ino kipe bivuga ko ikomeje kugenda ibatera utwatsi, nubwo ariko hari amakuru avuga ko Bayern Munich ishobora kuba iri buze kumubona, nubwo ino kipe ikomeje kwigiza nkana. Ikipe ya Arsenal, Manchester United, Tottenham, izi kipe zikaba zikomeje kwirukanka inyuma y'umunya-Turkey ukina mu ikipe ya Lille, akaba ari right back witwa Zek Serik w'imyaka 24. West Ham ndetse na Southampton izi kipe zikaba zikomeje guhanganira umusore w'ikipe ya FC Barcelona ukiri mutoya, akaba yitwa Junior Firpo w'imyaka 24. West Ham ino kipe ikaba ikomeje ku advancinga ishakisha uburyo yasinyisha umusore w'umunya Czech Republic, akaba ari umudefenseri witwa Alex Karel w'imyaka 23 usanzwe ukina mu ikipe ya Spartak Moscow, aho iri kumwifuzamo miliyoni zigera kuri 20. Ikipe ya West Bromwich Albion ino kipe ikaba ikomeje kuba mu makipe ashobora kuba ari kwifuza umugabo oze atoza ikipe ya Sheffield United, akaba ari Chris Wilder. Bavuga bati uyu ngo ashobora kuzadufasha kugarura West Bromwich mu cyiciro cya mbere, dore ko akazi kapisa kugarura mu kipe mu cyiciro cya mbere akamenyereye. Sevilla ino kipe ikaba ikomeje kwifuza uburyo yasinyisha umunyashiri w'umwataka Alexis Sanchez ku myaka 32. Bavuga ati rero ateri kapisa mudereze uno mukinnyi. Leeds United ino kipe ikaba ko iri